Da li je moguće da jedan jedini dan, jedna bitka sruši čitav jedan svet i na njegovim ruševinama izgradi novi? U istoriji odgovor je ponekad da. Danas se bavimo baš jednim takvim događajem, opsadom koja nije srušila samo zidine, već je srušila i čitavu jednu epohu. Ovo je ono ključno pitanje koje ćemo istražiti. Kako je sudbina jednog grada, Carigrada, postala sudbina maltene čitavog poznatog sveta? Kako je pokrenula lavinu događaja koji su oblikovali renesansu, eru velikih otkrića, pa i uspon potpuno novih imperija? Pre nego što uopšte dođemo do njegovog pada, moramo da shvatimo šta je Carigrad bio. Jer to nije bio samo grad, to je bila legenda, simbol moći, vere i jednog kontinuiteta koji je trajao pa čitav milenijum. Zamislite samo, ovo je bio Novi Rim, direktni naslednik imperije koja je nekada vladala poznatim svetom. Njegovo bogatstvo i kultura smatrani su svetskim čudom, a njegove zidine, one su bile bukvalno neprobojne. U vremenu stalnih sukoba i fragmentacije, on je bio kao neki svetionik koji je čuvao plamen klasične civilizacije. Njegova istorija je neverovatno duboka. Sve počinje 330. godine kada je osnovan kao taj Novi Rim, pa onda izgradnja monumentalne Aja Sofije, ali onda dolazi i duboka trauma. Pljačka od strane krstaša 1204. godine koja ga je ostavila fatalno oslabljenim. I tako dolazimo do 1453. godine kada su ulozi bili veći nego ikad pre. Jer budimo realni, do sredine 15. veka Vizantija više nije bila ona moćna imperija. Bila je svedena praktično na sam grad i njegovu neposrednu okolinu. Bila je ostrvo usred mora rastuće Osmanske imperije. Ipak, simbolički značaj grada je ostao ogroman. I dok je Carigrad tako slabio, jedna nova, naizgled nezaustavljiva sila je rasla na istoku, a na njenom čelu bio je jedan mladi, briljantni i neverovatno ambiciozni sultan. Mehmed, vidite, nije bio neki običan vladar. Ne, on je bio opsednut Carigradom. Video ga je kao krunu svog carstva, kao tu neku crvenu jabuku koju jednostavno mora da ubere. Svu svoju energiju, sve resurse, sve je usmerio ka tom jednom jedinom cilju. Mehmed je bio pametan, znao je da stare metode i stare taktike ovde neće uspeti. Zato je unajmio inženjera po imenu Urban da napravi najveći top koji je svet do tada video. Ovo oružje, dugo skoro 9 metara, bilo je simbol nove ere. Barut je menjao pravila ratovanja, a 1000-godišnje legendarne zidine odjednom više nisu bile nepremostiva prepreka. Ali nije se on oslanjao samo na grubu silu. Ne. On je sistematički polako davio grad. Izgradnjom tvrđave Rumeli Hisari, koju su zvali i rezač grla, osigurao je da nikakva pomoć ne može da stigne sa Crnog mora. Opsada je znači bila pažljivo i metodično isplanirana. I tako, scena je postavljena. Sa jedne strane zidina imamo taj drevni, ponosni, ali oslabljeni grad, a sa druge mlada, moćna imperija naoružana najnovijom tehnologijom i predvođena čovekom koji jednostavno ne prihvata ne kao odgovor. Sukob je bio neizbežan. Pogledajte samo ove brojke. Ovo je klasična priča o Davidu i Golijatu. Imamo otprilike 7000 branilaca, tu su bili i Dženovljani i Mlečani, a naspram njih Osmanska armija od preko 80.000 vojnika. Taj odnos snaga je bio prosto poražavajući. Ipak branioci su imali jednog kjeca u rukavu. Jedan ogroman, masivni gvozdeni lanac koji je bukvalno blokirao ulaz u luku Zlatni rog. To je sprečavalo osmansku flotu da napadne najslabije pomorske zidine. I dugo vremena činilo se da je to zaista nepremostiva prepreka. Sad, postavlja se pitanje, kako zaobići nešto što je praktično neprobojno? Mehmed nije ni pokušao da ga probije. On ga je zaobišao, doslovno. Naredio je da se čitava flota, nekih 70 brodova, brod po brod, prevuče preko kopna i spusti direktno u Zlatni rog. Zamislite samo taj šok, taj psihološki udarac za branioce, koji su se odjednom suočili sa neprijateljskim brodovima u svom do tada zaštićenom pristaništu. To je bio genijalan potez. Sa osmanskim brodovima sada u luci i sa topovima koji neprestano tuku po kopenenim zidinama, obruč oko grada se stezao do tačke pucanja. Tenzija je rasla iz dana u dan, dok se cela opsada bližila svom krvavom, neizbežnom vrhuncu. I onda je došao taj dan, utorak, 29. maj 1453. Dan koji je promenio sve. Nakon što su prethodni napadi bili odbijeni, Mehmed je bacio sve karte na sto. Naredio je finalni juriš, izveden sa 3 strane istovremeno, i to je bio početak kraja. 53 duga, brutalna dana. Eto, toliko je trajala opsada. 53 dana neprekidne borbe, gladi i straha, što samo svedoči o neverovatnoj, gotovo nezamislivoj hrabrosti branilaca protiv apsolutno nemogućih izgleda. Postoji zapis jednog očevica, mletačkog hirurga Nikola Barbere, i njegove reči prosto lede krv u žilama. On je napisao: "Grad je pao, a ja sam još živ. Krv teče gradom kao kišnica u olucima posle iznenadne oluje." To nije bio samo opis bitke, bio je to opis totalnog kolapsa jednog sveta. A sudbina poslednjeg čara Konstantina 11. paleologa postala je simbol kraja cele jedne ere. Odbio je da se preda, kažu da je skinuo sve carske oznake i borio se kao običan vojnik do samog kraja. Sa njim je bukvalno umro i Rimsko carstvo.
Ali kao što smo rekli, pad grada nije bio samo kraj jedne priče. U stvari, bio je to početak mnogih drugih. Posljedice su se osjetile širom sveta i pokrenule su promjene koje verovatno niko u tom trenutku nije mogao ni da predvidi. Ovo je pokrenulo jedan neverovatan domino efekat. Smrt jedne imperije, Vizantije, označila je rođenje i uspon druge, Osmanske. Intelektualno blago koje je bežalo na zapad pokrenulo je renesansu, a zatvaranje starih trgovačkih puteva nateralo je Evropu da potraži nove, što je pokrenulo eru otkrića. Svaka od ovih posljedica je sama po sebi epohalna. Vidite, ti učenjaci koji su bežali iz Carigrada, oni nisu spasavali samo goli život. Nosili su sa sobom nešto mnogo vrednije, znanje. Znanje antičke Grčke, tekstove, filozofiju, nauku, stvari koje su na zapadu bile uglavnom zaboravljene. I to ponovno otkriće klasičnog sveta direktno je zapalilo plamen renesanse u Italiji. Ali posljedice nisu bile samo, recimo, intelektualne. Stari put svile, glavna arterija trgovine kojom su začini i luksuzna roba stizali u Evropu, sada je bio pod kontrolom Osmalija. Potreba za novim putem do bogatstava Indije postala je obsesija, što je podstaklo Portugalce pa Špance da plove u nepoznato. I ta potraga je na kraju dovela Kolumba pravo do novog sveta. I tako, vidimo kako pad jednog grada pre više od 5 vekova i dan danas odjekuje oblikujući svet u kojem živimo. Što nas nekako tera da se zapitamo, koji su to događaji našeg vremena, koji možda nama pred očima, a da toga nismo ni svesni, postavljaju temelje za svet sutrašnjice.